médaillé d'argent. Silver medalist, Karim Jumanasarova. Representing Kyrgyzstan. İlava nanayım canım kozum altınım ilava. İlava. Verim krasavitsa. Verim. Beni Karachi dese ya. Verim. Gold medalist and Olympic champion, Amit Ilor. Représentante des États-Unis d'Amérique. Representing the United States of America. Bak şimdi o da. Mesdames et messieurs, si vous le pouvez, veuillez vous lever pour l'hymne des États-Unis d'Amérique. Ladies and gentlemen, if you can, please stand for the anthem of the United States of America.